Ladies and gentlemen, put your hands together for Obed Francis. Amashimwe cyane ku mupadiri wacu kuva muri Gen Z. Izere ko umeze neza byatari. Ase DJ namusabye ngo akiremo indirimbo ya Masamba, none nyumvira indirimbo yakiremo kwe. Hala. Masamba numwe mu bahanzi nkunda cyane hano mu Rwanda. Masamba murabizi akora injyana ya gakondo, yambara gakondo, niyo muhuye tubibona. Ejo ni twarahuye, ntago nari n'ibikoresho bye byose abikoresha mu buryo bwa gakondo. Ejo ni twarahuye atwaye imodoka yarangonze, kuko yavugije ihoni sinaryumva. Muzi kuna mahoni n'izindi modoka nyine avuga like pi. Mani ryiwe ni pi. Mani yararevugije sinaryumva. Akura umutwe mu modoka arambwira ngo vaho. Ndahindukira mbonye ari Masamba nanjye ndamubwira ntiyego ye. Marik Shafi umeze fresh, uyu mujama ngo n'umushabitsi. Akubura abashabitsi mu Kinyarwanda cyanyacyo si baba ari nk'impirimbanyi. Impirimbanyi zishaka amafaranga kabisa. Akufite izina ryiza byatawe. Urabona nkanjye nitwa Obed Francis. Nubwo Francis naryo barigise ry'abapadiri, ariko ubusanzwe ryari François tu. Ndi kwibaza Marik nawe ni Marik cyangwa ni Mariko? Ariko abashabitsi n'abatekamitwe nibo bantu bameze neza mu iki gihe. Ngemba hano mu biryogo tuma abatekamitwe bameze neza. Ari ngiye gutekera imitwe nani nyungu bifiteho. Ejo naguze keke mangize muzugo nsanga habaye kiraha. Hano mu biryogo kabisa mani. Mana abantu bari guteka imitwe ku buryo bugiye butandukanye. Hari umujama tubana mu gipangu mani. Kwa kuntu ubuzima busigaye bukomeye mani. Asigaye baza gutira ibintu nyine bidatirika tu. Ejo bundi yaraje arakomanga ngo bro wanije ku isukari se. Mani muri ganambwa yarekiye ngo byagize mu masaa 5 ngiye kubona mbona aje arakomanga ngo bro ngo ndi kwihuta wanije ukawunga se. Mani saa 6 nanjye nese ngera na imboga ndambwa bro wanije icyo ndishize imboga se. Mani sinzi kuba mu mujyi wa Kigali bisigaye bigoye ku rwego rwo hejuru for real, ku buryo ngera mva umuntu maze umwaka mu mujyi wa Kigali yitunze yakwiye kwiha amashyi. Amashyi yanyu ari hehe? Ni iby'agaciro umuntu yakwiye kujya abona certificate yuko amaze umwaka mu mujyi wa Kigali. Niyo waba nta kazi ufite tumuraga kubaza bro ukora iki? Mani mba mu mujyi wa Kigali kabisa, niko kazi nkora. Cause in these days sigenda akazwa n'ubusa, utuntu tw'ubusa turango twa fake tukandakaza mu buryo ntamenye. Like ejo bundi nagiye kubona mbona umutipa nkize muri group ya WhatsApp ntazi nyine, ariko nari ndi busy byataye ndavuga si group ni ibiki. Nyine sinirwa nyitaho, sinzi ukuntu nagiye muri telefone yanjye mbonamo muri gallery mbonamo porn video, you know. Izi filimi nyine z'urukoza soni mu gake. Ikumva ndisangamo ndavuga si izi video zavuye hehe. Ndavuga izi video ntago nakwiye kuba nzitunze. Ndagenda checkinga muri WhatsApp yanjye nsanga zavuye muri ya group nshyashya. Ndavuga ni toka satani. Group ndareftinga ndanasiba. Ariko mu mutima wanjye ni neza ko za videos chiri ndyamye maze kurya ndyamye kuri ndavuga okay aka ni akanya keza ko gusiba za video. Man video ndazibona. Ndavuga ntabwo bishoboka. Ndi starting a phone ndavuga izi video zagiye man. Man birambabaza byataye ntegena downloading izindi zo gusiba. Man Junior Maga agira umuco mwinshi cyane ku buryo nyina nafasha tu, usibye ko yize mu bihe bya mbere urozi abantu bize kera murabizi. Kera nyine imibare ikiri yari imibare n'ubundi. Physics ikiri ubugenge, chemistry yari ubutabire. Bigeze kuma ikibazo ndavuga bro wamfasha kwiga ikibazo kuko nawe yize neza. Arambwira toke ntaribi. Gusa ikibazo muzi kubona abantu bize muri anglophone nyine ibibazo biba bimeze abiri clear, it's a question to be solved, you know. Barakubwira like a cylindrical button with radius of 5 cm was completely filled with water
it had a height of 20 centimeters. So calculate the pressure of the water on the bottom of the bottle, considering that the density of the water is 1,000 kilograms per meter cube, such things. Arambwira iki kibazo ntabwo ndi kucyumva. Arambwira rero impamvu utari kucyumva hari ni uko kiri mu cyongereza, reka nyigushyire mu kinyarwanda. Ndavuga okay naribi man yabishyize mu kinyarwanda ngira ngo ni nk'umuvugo. Yarambwiye ngo icupa ry'iburungushuye ryuzuye urwagwa rifite uburebure bwa metero 2, ubuhagarike bwa santimetero 3, iryo cupa rikaba rifite umurambaro wa santimetero 50. Shaka igitutu iyo nzoga iri gushyira ku iryo cupa. Ladies and gentlemen, thanks. My name is Obed Francis.